Biharuhanga Moses omuvugi wa taxi omuri Kampala nukwa kwasirwe bwa nyuma ya bapasita bashema okumpanyisa ngo abaretere kwa yaya beshongozi kuruga Kampala mpaka Bugonjo mutabona aho babire bine ekiterane bitwashikireho nukwe kuzabekera kuguraho amandazi akagahereza abana batyo bakatemba motoka kababuzaho ahabe nabatwara no warukamanya abira bino mbene basi ariko batwara umuntu wakwasirwe ayindi kugambira ariyo mu nkomo muri arishema police station doryo cyeza kumwinterviewinga manye exactly abana aba abena batwara nabatenga kai and for what purpose twagambaho n'abana bahonire hake kubuzubwaho nukwe kututebeze bibireho cyayi hacyo abire yabanza yavuga ngo bari acyo kabire mu yatweta yajya utayema tuvugemo cyayi inabire abire navuga na akabisiyo mutawuna akabaho torandire nito yajya ngo utemba tuvuge amahotore yatukuza atwira amandazi yakura n'umwana se buri mabe na amandazi anga abena akwasere rumwe abena gumana natkoborra ahita agera kukiraha polisi yashema Central muri Kabwohe twashanga abazire babo nabo bahereze kwikaho kutubagambira abapasita bamwe ngo taxi erihihe ne motoka erihi potoka ne yaha mwene salone ko akene motoka kubira bw'abancuro bwakwatana twahura makuru taxi bajikwatira Kabwohe abana bituntu abantu bafate nabo akanakatangaza kushangana biba abana bitu abana bato munonga kushanga bizere mu motoka bakwatara mu abani 12 abo bona bintu babataka daragaza nza akiterane shanga pastor katutenya ati ndera hekirango ngiye to mwana bakweta bintu mushabraito no muzire we nagira ki na mwenda akigamba nakibuzabuza hati ndewe pastor ndije ni mumanya mushika nawe mugambira ndera hekirango omwana atanati omuzire we na mwenda agira ati mbwenu kugambira amazima sikwenda kushisha kiterane kitu aho bagerire kwatura umushijo wo gubyamukama abirategerizo mukazi kuruga kasese kandi kwabire yashikaho ati batyo babajandura kandi kutwagambaho no rukurra ba pastor hawashema district ubiratebekanise kiterane ki yatugira ngo nabo bagwerirwa kagwe driver wa taxi kwashize kwa yacishayi ya hahabana acishayi yatandika kubavuga vugaho abamurebere bazire ngo bamurebere navuga vuga umucishayi bagezo jyango ahiyemwe abana yabihamu kunko bizire kubagarura mu tubamureba imo kumukurebe mbaga mugira mu mwayohereza y'abana ubundi bakati mukirebo rufu abana babasigaho ati murebe cyababa gasha kwa mayiko atwacire